Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, makadlawa kun Itay kapay ang nakatugaw dita sangwanan ti Tersinak. Nay, dakas aya, ngagtugawa di tayo. Di ka magngarod gumatang. Ay kay gumatang akto Mauray ko laing ti urayak. Sino nga minaya ti urayam? Agur urayak ti kadwak nga ginom. Bisi amin alalaki itay jibang kagda. Awan mauray mo. Anyang awan nga ibagbagang maray. Kita aman day ta sumungad. Ison day ta ti urayak. Na, nilang mo't kwarog day ta makita masumungad. Iso day ta ti awisig nga ginom. Mala, tay nakman na si dyan. Papanap, kwarag. Imbaw nak ni Antibana nga gumatang iti asin, di tatirsina ni kagawad kwanang. Awisin ka man. Mapanak nga rod gumatang iti asin. Bay-bay ampay lang day ta asin-asin dita. Mapantakid di agsyat. Ni tatabadong mait. Tila pangawawisan na kanyak. Siyak ti agpainom. Awal lang aming kadwak kay nga ginom. Inta nga rod ay. May amon day ta asin. Inteng, awan mo't lang nga imbaon ko amapan gumatang iti asin. Ay, di nakitaan nga ron akas taata jak kayat ti maibaon. Na, ibabaon ka aya, amukmat asadot ka. Agluto ka kidin. Awan nga rod ti asin. Urayam ni Kwarog. Naipadugmam siguro, iso na bayag. Ay, kagudwat oras ay. Awan pa'y laeng. Ang mga no sa bali ater, sinati nagkatagan na. Iso nga urayan. Saan ka man nga reklamo? Na, Ninay, abay nga yung pinunumatan ti basok, tataba daw. Tapi asaan? Kita man day ito karga ito'y basok. Uray laglulupyas. Nalakak ngamin na mabartay. Di mayat. Sige, isat maun. Takarga akpay tabasaw. Sakbay ngagsatak. Taliyawang man pa'y ti aglawlaw no at dataaw. Awan. Nyakit ti danag mo na ya. Ang mga nuad na makakita kanya nga gininaw, ipulong da kinyangkel ka. Apay, mabuting ka kinyangkel mo. Tanak dahi jay. Ay saan, siyak ti makamuking ka kwaraw. Sige, isat ko nga ruday. Marikwana, mabalinti umutan. yung si kapay mo, timawanan iti kwarta. Adda kwartak maray, ngem intaray manen ni badung ko. Hay, jaka mo no sa dino manen tinanapanan na. Kano nagbayaga nagtugtugaw dito Tersinak itay. Kunana nga agur-uray kano iti kadwana nga aginom. Ha, kunakun ka. Arak manen tinangigatangan na ijay kakaisuna kwartak. Ay nalabit a kasta Agin inom da siguro itaan ka ni Kwarog. Naggatangan da ngay nga ta iti arak. Ni kabadong ti may gimatang itay. Ta iso kano ti ada kwartana. Ha! Makaungatakan ka marikwanang. Nay, apay ang makaungot ka kanyak. Apay alinakwam ni badung ko ngay iti arak. Katap na makalako akmat Kano kwartak day jay, intaray na. Iuray man pay. Tinapatag. Ada paglakwak. Tataba daw. Apay akaslasan ka pa yan nabartay. Apay, nabartakan. Medyo nabartay ka nga ruday. Ay katkargaan tapay aday tabasaw mitiarak. Ay, saan tataba daw. Mapana kung gumatang. Sige kiday, naginom tapay. Nagkunama pang kagumatang. Nganti ba nang araw, imbawon nakamapan gumatang iti asain. Bayam nga guray. No yung tanak ni Antay. Punok man ang databaso ma. Ay, gusto na, tataba daw. Sige kiday, agbartag tayo ta, kwaraw. Apay nga intugaw mo matimbanang. Do you cook already? Ay, insardeng konti agluto. Mga tagaro din na. Kanya pa iti urayan. Jay asin ngay. Ha! Awan pa hindi kwarog. Kunak tumat kan ka.
Mapan mo nga minun kitaan Ay unay kati kinabayag na day taon. Napan lagi matang itiasin. Nabartag talagang tataba daw. Saan ba'y may ti pa nagkunat? Muklatan no nabartag kay. Makatakder ka pa'y mo da. Wala nga nabartag ka talagan. Kargaak pa'y day tabasaw mo na. Abay, saan ka mamati ang nabartag akaon? Makasao ka pa'y mo titilimpyo Masabalin ti pa nagkitakan ka? Ha? Anya sa bali na sasawan. Nagpintas ka mata ni ti pa nagkita. Apayan ngay. Lunghir ka matain. Kinadapay ka lidmaw. Di na kasi ganak waraw. Mabalin ti agar mais. Ay, umatayo ka. Sana ka babae. Siyak ni tatama pa daw. Ay, Jack ituloy at talaga ti agluto no awan jay ase. Mabisinak pa'y mitin. Ay kataganos ka Kay naksurutan ni Kwaraw. Ha, itay pa'y kumaa. Ay, salbag day taataw. No sa dino ay tinaggatangan na mitawang pay lang. Ingkakit din, tanay, aldawan. Nalpas kayo na naginom ka ni Kwarog. Naparatag mo ni Kwaraw. Nakaturugay. So, pinanawa ko na. Katsi ka, saan ka pa'y anabartag? Kita, Maria, sa anak pa'y nabartek. Damagan pa'y laeng. Kano birbirukan na kanituyang mau. Ay, bayam nga agbiraw. Intaray mo kano di kwartana. Ay, ano ti kwartak angay taray na. Nay, di mo't kapitan dayta. Nay, isumangagpay so day ta sumungan. Imbaon siguro ni Maribana nga umay gumatang. Ay, mayat At damanan ka duwak nga ginaw. Di mo kunaan nga awisam ba't ni kapitan nga ginaw. Maray! Marikwanang. Lakwan nakman iti may sangarak. Tayo mo may kani parintay. Anya day ta isabat-sabat mau. Apay, di mo makita paray. May sabutay nga arak. Amo ka. Kitno ingatong-atong pay. Una, tapno makitan. Di naksi nga enta mapanak gumatang iti asin. Asin, hanan mo mutasin paray. Pagasin mi Ada pulutan ta. Umay kakiday, daginam ta. Ha? Ay, ada pulutan ta kunam. Wayne, adubaw ko naman. Ay, kasano nga yan, ti pagpagatang ni Banang nga asin. Ay, bayamon day ta asin paray. Gumatang kantaw, nintun malpas ka nga ginaw. Time dito ako arok, ta agur-urok gayam dito yan. Ay, Una na gaya makaturturog, di pinaturog ka, paray. ay kinur-urayan mi di asin aginatang na. Baybayaman day ta nga asin. Agtugaw takitin paray, taginumtan. Ay, mapanak pa gumatang iti asin. Wayne, di ka kadimadanagan. Anyati ko na maray. Imay manen gimatang ni badung ko iti arak dito itersinam. Wan maray, adda nga min manen na ayaban nan akadwana nga aginom. Ay unay kamutin maray. Amo met akwartak di igat-gatang na. Ay katap no makalako Asino man ang tinayaban na akadwana nga aginaw. Ni kapitan. Sumungsungad pa'y laang napan nan inaways. Ay, kahit sa dinungay tinaginuman da. Day tati jak ambaw. Nay, dayta ni Maribanang. Nay, umay nan samot birukan ni kapitan. Maray, umay ka kadigumatang. Ay, umay ko surutin ni Inteng nga imbaon ko nga umay gumatang iti asin. Ay, imbaon mo gayam ni kapitan nga umay gumatang. Ay, wen maray. Urayak nga agawid. Angam jak met la mauray. Inawis ni kabadaw nga aginumda. Ay, makaung-ungetak ka talaga. Tadi mo lagawid ni badungkaw. Ay, kinapudno na. Imbaon ko ni Kwarog nga umay gumatang. Imo na nga inawis ni kabadong ni Kwarog nga aginom. E di nabartag, nakaturog. Ita, sinmublat ni kapitan. Sumot na birbiro kag ni badungkaw. Taintaray na jay kwarta. Ay, agpadpada kayo ni agbirbirok iti asawa na. Sige,
Birukan nyo ida. Namayat na ito yung pasangon, pare. Nay, apay, saan ka pa yan nabartag, pare? Saan pa ba? Apay, nabartag ka. Ay, uwan pare. Oh. Maulaw akong kay. Saan pa mo? Sige, kid. Kargaan pa iti basok mo. Kayat mo. Yak to pa yun may gaman na ito yung anak, pare. Di siya kon. Iti mang puno iti basaw. Puno mang karga. Ay, isan mo na kargaan na ito yung basok, pare. Ha? Eh, Apasan? Agawis-awis ka, di mo kaya ti mabartag. madya talaga, pare. Eh. At namang mangag ko at timag. Apay, awan mang mangag mo, Awan mangag kumit. Ay, nukasta na bartag akong, pare. Ay, anya ti magtimang manggagmaw. Kasla timag nito yang ko, pare. Ha! Ay, nabartag ka talaga. Kasla umas asidag at timag nito yang ko. Naa. Huston! Naa. Di mo kargaan na itabasok ito, anak. Nabartag ako na talaga, pare. Ay, Maray, di mo partakan timag na. Mabirukan talata ni badong mo kan ni Inteng. Makaung-ungetak ngamin, Maray. Ay, talaga na punwana kaun iti da itabadaw. Ay, kat uray syakmet, Maray. Sapay sa anak pa'y anangal daw. Gapo iti da itang asain. Maray, makitam ti makit-kita. Ha? Ay, nabirukan ta idan, Maray. Di tala gayam ti ayanda. Ay, salbag dagita nga artak. Badaw! Ay, Tuyang lab. ayan jay asen aginatang mo, Inteng. Ay, kwa. Banang dungaw. Ay, kwa. Ay, pare, nabartag ang talaga. Matulog ko. Asus. Da. Nabartag kak matin nakastayop. Na Inteng, di mo tuladan ti style ni kumparim abadong. Tumakder ka di tatagawid tad. Badaw! Tumagdar ka di tawon no saan. Kat no nabartag ako na, Maray. Kung kuna na lang day tamaray. Agoray ka man tamang kita ak iti pangablat ko kankwana. Dayta, adala kay amaablatan. Di mo kunaan nga umay ka manin agistambay dito isang wana ti Tersina, kabadong. Ay, saan maray? Umayak gumatang. Imbag man ta imbaon na ka ni Marito, yang nga umay gumatang. Adapay lagayam panagtalak na ka. Ay, adapay magbasit anabat-bati, maray. Gumatang kan taw may kaglutaw. Ay, urayan na ka nituyang mau. Ay, uwan maray. Ala, lakwan na ka. Nasakit pa lang yung nablablatan na idikalman. Talaga sakit ti mablatan. Sige, anya itayan aya jigat gatangam. No nasukir kang asawa, kan saan kang agtulnog iti asawa? Talaga ang madusa ka, tatabadong. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.